Kardom pini bertar jikta pini prime time news hamang pinili immonitoron pi. Aprang si bertang ton pen chipajur midam de aprang bertang kung pi arjikta. Nilip chokyola assumption containment zone along COVID-19 bangke thom ke bangthek pon ke aho kali pusi bertanang pale. Borjan ke parlo lokhi janang kang towar lapen tolong ke heno. Hanlorok inglengarok PH ningkan piso setang lo lang ke pipe rat kaning ri. KDP Moiso Killing St. Thomas School along quarantine kibike kitu kararapan ke pasung chodlo pusi rat thurpak kachisong. Birtang kung PRG ke rapi putot birtang ton pen cepajar midam senang. Lokhijan Ramnagar Arong along rat kacheleng kisunga jo Karbi Anglong Autonomous Council aphan kirap kachahang. Borjan kipar lokela khaing kore isi Lokhijan angkang Ramnagar puarong towar lapen tolong nanamat akenang sot pusi hadak aradatum nang pachini dun. Lasi Karbi Anglong Autonomous Council mate ratchari asor karatuma phan prapchen pen dolong lapen towar nang keselam jia phansi choningri. Pima towar lapen dolong kemisen avedera jok kiso gyunia huta penangan akisung cecak nang lo. Lasi ketekeding Karbi Anglong Autonomous Council ratchariatum prapchen pen akirap nang pinangji pusi hadak ke dwara ratum choningri pon pedo. Bali Pathar pen berta pangdak pon Jotno Singh Be News 24 Karbi Anglong. Nilip constituency Chokyola assumption containment zone along bangkethom coronavirus positive ke longke aho kali pusi nilitum News 24 Karbi Anglong apherangke Moses terone hinpen berta nang pale. Ni phai pressure ke bosik ningkan suri nira inkoi ani nilip Chokyola assumption containment zone along COVID-19 coronavirus akiso aborpen angchen bangkethom pu ke pangthek pon alam ke aho kali pusi nilitum News 24 Karbi Anglong apherangke Moses terone hinpen berta langklar nang pachini. Nonamatic quarantine home along dobong angtan pen kina atum COVID-19 akiso abor awelang pusi berta pachini kontu. Wailamati pen berta pangdak pon Moses Teron News 24 Karbi Anglong. Dongkamukam Hanlorok inglengarong along PH ningkan piso se langki pipe pusi hawar araratum akoy kipi. Rongkhang constituency alo Hanlorok inglengarong along lang ahem tapmate PH Public Health Engineering Department Hamren Subdivision along ahem dositami radaphan ke panong pipon alangke pipi lake department atum amoke wangme kalima ningkan pli plenget pen lapuan aningkan angbong ke ephongda lang pipi pin lang pusi radatum ningjerenti lapen Karbi Anglong Autonomous Council along kedo PH department ta isi ningjoy nonai a department asonlo athe Karbi Anglong Autonomous Council along PH department EM sitame do bon sita penang PH ke ahem dobon dararaphan ke panong pon alangke PPC ke ong lasi Karbi Anglong Autonomous Council along PH department EM amethang asai ke klempen dararaphan ke panong PH ke doan lang PA dasonte isi rar aning kang sam doji pusi hawar araratum ningje pon dongkamukam pen berta pangdak pon di kanto terang News 24 Karbi Anglong. Bokajan constituency ke parlo Moiso Killing angkang along St. Thomas School along quarantine center bilong le pusi rat thurpak kachesong. Ni thompli aprang EM lapen St. Thomas School of Father Angbong chingki chompen radaphan parju jepin pen St. Thomas School along quarantine kibike nilitum Moiso Killing arat kiduk datumaphan kisung atowar nang kiwan pi chodlo pusi nilitum News 24 Karbi Anglong apherang ke thengno nang chithandon. Pini EM long ki timung kahum rida mahut ke than kangke nilipen akang tuyatum si order nang ki pilasi klem nang koklo pusi chethan pon. Warta miu la pen rong te bo het. La so rong te bo het la abandurian ta mi wang we. Engke usoma dong ke la dak skul padun. Engke kumani atum ke chonjata un mati. Ing tangra katum mane fit pharatum ke chonjata un hapu nat ke akul talam PIC. La so nam PIC la so war ki mi me jok sini tu kroi kri pen usomar ki bi ki thiatum te bo het hat rong alom pen te bo het hat hem ta la so lamang sini tu ki kroi kri lo tum khobor sami ni tum long li la dak wang meeting nang do sami ni tum khobor ta long don de la pen chingki dun long le rong asar tum han sami a khobor abi
นิลีซีเยี่ยมสารหันจะต้องล้อลงกิติบุงอภันแกอันเป็นจุนิงรีดุนล้อนิลีแบงสารละดาเกอิสันบักบิบสตาคุรินังจีอิงเกนิลิตุมเกกิดูเกลอาราดาตุมอันเป็นดาเกวาลเลกิมิอุตากาลีอิงเกฟูลวาลดากาลีฮาวาลเวทวาลัมเลเหสารันดาทานุนล้อละเป็นเกchuning ri lo request lo sir aja pen nota ব্যবস্থা kurira la dak pen ang transfer pitha polam bangke inke yem sir bangke la ke ni novet le decision ken kali pulong ke la solam long ke do joy lo thangna nang thak the amang ke aja pen noista me klar dak pen nang than tikang tha sir nang sai tikang tha nang li phan chuning ri thule thotlo athe rada phan pachi pareng ta nang li hat si dolo la pen rong asor nei ki du ke lak thekti ki chu muve ki jun muve jo pe dap sa ma pini sita sang ke ron si ke bang em sir ke la so sang ke ron lo ko sin ni tum chuning ri dun lo wai phi sita bang la so lam bang ke tanang thak the oi tanang thak the ma se bang thupru ma dam jui lo St Thomas School nang bikok abang ke asabu mane ening phodam de det asan se do ase laso ening phodam de abang laso ho ene ladak athak bang ke theklong ke laso St Thomas School bang ke ene boundary wall pini tami sen lason si thekdam long si tame anung na thulang dam lo pulote anung na thuke wall si tame asavet apen holapu front side dai I hiang dam wall boundary wall mesen pustame ladak bang anung na thubang ave kanghon kajin so dora ladak quarantine dak bi bera elong ba ka place mesen adem ason le bite me parsi pusi lin pen speaker sar phanda chuning ri parlo la pen VDC sir atum handa nilin pen chuning ri padik Dilai pen irai rong pi chirap chitudun pen berta pangdak pon Deborah Carter News 24 Karbi Anglong Pinya berta lapan sikang taniglo tumi thakmi kardom